Kerak salo Charilam Herma Kokchap Nogo Charilam Jongbare Amchani Rangmala edisi Amchani Tipra Mothani Kai Brwi Bodal no tui kaisa Kokchap laimuni Panda songsajakha o Kokchap laimu Panda go phainai salo Tipra Mothani tangbatang rokno tui Charilam Amchani Tipra Mothani samung rokno bahaike kerak khe yapri sanai o kok rokno tui o Panda kok sajakha hini koktoma saimankha o Panda phaimanjakha Tipra Mothani adong Buddha Debormano karibo Mothani juda adong song Charilam ni simi Buddha Debormani koktoma Chumui TV Herma komte hola tam dara prothom ani ako जों Tipra Motha primary commission primary committee khanani ngai obo khainai जों boskango bahaka agogi talangnai obono tei जों tini achok lakha asungmani bisingte tam ko ko tini ko pandar ko leta ha tam mundo go bahai ko ro tini nang program ni sensa kok to iko primary committee khanani tei no salaika bo bisibo bosakai khorok bosak जों teinya nang obono teinya salaika nin sinmo kisar ani sini mong Ramba Deborma tam poso tam block president TWF ni sa Panda khaika o Panda o phaimanja khasini TWF ni Charilam block ni president Ramba Deborma tai phaimanja kha Tipra Mothani general block president Boromgunang Sonjit Deborma tai phaimanja kha YTF ni block president Boromgunang Radha Charan Deborma taibo YTF TWF general ni block president secretary joto executive body rok tini ora manjakha sing tini o jagao bwskang 10 tarik bisingo no sing sino Charilam constituency ni je primary committee tai board committee sing khaibai nai hambai tam ko no tini mo hade sing tini ora kuthumani to sing sini ora blog observer rok state observer rok phainai block committee khai kalangkha YTF TWF tai general block Tipra Mothani sing ora joto thangsaka sing tini asuk laikha bwskangni je committee primary committee khanani bagai जों दिनै आरो हेरमा कमिउनिटी हलो ब्लक कमिटी ब्लक जनरल कमिटी YTF ब्लक कमिटी ते TWF कमिटी कायसा जथोभाबे मिलगै जों कायसा पान्डा खायजाखा ओ जागायाव दिनै जों बसकां सिनि थामसानि मारिनो जों बाहायके आवगयलांमानो अमनो दिनै जों दिनै कक चाब लायखा नाथाय बसकाङाव जों 10टा बिसिओ बुथ कमिटी खानाय ते प्राइमारी कमिटी खानानि बागै जों तिनि आरो उद्दुगना लायखा के अमनो तिनि सिनियरनि जे पान्डानि चाबुं कक्साम आनि बुंके सन्जीब देवर्मा आं जेनेरेल ब्लकनि प्रेसिडेन्ट Charilam block ni जों YTF TWF गताय जनरल मेन जनरल ब्लक नि कमिटी जों आरो हेल्म कमिटी हलो माने आसलाका माने जाते नेक्स्ट 10टा बिसिओ प्राइमारी कमिटी YTF कमिटी TWF कमिटी तां खानाय आबुनि बागै जों दिनै आरो हेल्म कमिटी हलो आसलायमोन tam ko no tini kok salaken ro अमनो जों माने तांके 10टा बिसिओ ता मा तांके प्राइमारी कमिटी बाके रुल मागे बाय सिस्टेम खाजानाय बाय खानाय आपतिरनो जों आरो तिनि सालायमान ता nin sinmo kisar आं ब्लक नि YTF नि प्रेसिडेन्ट आरो जों देब्रामा